Na ay panahon nga si Jesus moingon, panglakaw kamo og isangyaw sa tibuok kalibutan ang maayong balita. Karon sa dinhi sa atong ebanghelyo niingon sad siya, ayaw gyud mo panugilon kang bisan kinsa. Nganong iya manggidid-an ang mga butang nga naayo sa dili pagpanugilon usa kang bisan kinsa, nahibaw mo? Wa mo kibaw? Nya mi patuo ba ang duha ka butang? Mi patuo sa iyang gisulti? Matod pa diri apan milakaw hinuon sila o gisangyaw gyud nila sa tibuok lugar ang nahitabo. Nga igsuon ang Ginoo mo kuan gyud na nato, mo hatag og kahigayunan nga motubo ta sa atong relasyon ngadto niya. Daghan nato nindot gyud relasyon sa tao nga makahatag sa atong gikinahanglan. Mangita kita ng mga tawhana. Kung pananglitan, tao na, ato ginang pangitaon. Nagmisa ko og usa ka parokya, diha dayoy nagdagan paghuman akong misa, duha ka buok nagdagan, nangutana nako, naka-clerical ko, ngutana, sir, naas padersyano? Nagdain taog resita. Naas padersyano, sir? Nako, wa man ko kaila ana. Saylo din ko ngadto. Saylo ko, na akong nadunggan nga murag nangutana dito sa mga uban ko. Naas padersyano? Nakasakay nako sa sakyanan. Padong namo larga. Nagdagan na sa sila gikas babaan sa simbahan. Dagan nga to padong sakyanan. Padir, maluoy taon ka na mo, padir, ikaw mo dahil si padersyano. Ana. So, kabuang sila dagandagan kay nangitang padersyano. Yang ilang gipangutana si padersyano. Unsa man na, nahimo silang suod ni aning maong tao tungod sa ilang panginahanglan. Mausad ni ang duha ka buta. Nihapa sila sa tiilan ni Jesus, kay nakadungog sila nga si Jesus gamhanan kaayo, daghana kay siya giayo nga mga masakiton, mga buta, mga bungol, mga bakol, mo nang nakigsuod sila ni Jesus. Ug sa dihang gihatag na ni Jesus ang ilang gipangayo nga makakita na sila. Unsa may sunod na hitabo? Dahil wa na sila'y pakialam og unsay gisulti ni Jesus. So naayo ang ilang pagkabuta, napulihan og pagkabungol. Lain na sa tong ayuhonon, bungol na sad sila niya. Dili ra ba to bungol nga physical, bungol nga espirituhanon. Kana bang harian nata sa atong garbo, sa atong gugma, sa atong kaugalingon, mabungol ta. Kana bang muangko na ka nga, total, kakita na bitaw ko, ako na'y magbuot. Makahimo na bitaw ko, ako na'y magbuot. Unya, kung tanaw gay na to, dili na sa ta makahimo, ampo na sad. Muna diri sa atong unang pagbasa, niingon diri ang Ginoo, kamong mga taga-Israel, nga gidaog-daog karon, mapariha mo sa Lebanon nga bisan og wa siya'y kakahuyan sa pagkakaron, tugkan siya kahoy, lasang og tuburan. Akong ninduton ang inyong kinabuhi nga mga dinaog-daog. Nganuman, kay kaning mga dinaog-daog, kaning mga nagkalisod-lisod, kining mga tao nga ubos kay kahimtang o tagaag mga inhustisya, mao ni sila'y dali kayong muilas Ginoo, magpakitabang sa Ginoo. Nya malipay gid ang Ginoo basta mutuo ta nga siya makatabang nato. Lingi ay mong tupad. Ingna sa imong naong nituo ka nga ang Ginoo makatabang ana. Ingna
Kinsay mo tabang anang imong naong, ang parlor o ang Ginoo? Ha? Kay kita ra ba, adto ra ba ta magpatabang sa parlor? Muna inig-ingon nga kolore imong buhok, color sa dayon. Kiski sa imong kilay, kiski sa dayon. Sa imo ba yung problema nga daghan na kag mga anak, upat na kabuk imong anak, di biya ka magpatabang sa Ginoo, adto ka magpatabang sa tigsuksok anang ayudi, tighatag anang mga pills, tiglaygit, adto ra ba ta mo duol usahay mo sangko pa sa pagduol ngadto sa tig-abortion. Mga buangon kita sa tanan sa atong kakabos, di ba yata mo duol kasagaran sa Ginoo, adto ta mo duol sa tighatag og ayuda, kanang maghatag-hatag og ayuda ba? Nya honghongan dayon ka, ay kog kalimti karong eleksyon ha. Adto kita magyampungan, ingon naay rally diha, adto dayon ngano man daghan kay gihatag ayuda kay naa ni pundong dako-dako. Malimot na ta pag-ingon Ginoo tabangi mi nga bati naman kining among political situation, daghan naman kayong korupsyon, daghan naman kayong kwartang nangawa, daghan naman gubot ani ang among mga leaders gagubot naman ni, daghan mga panaad nga wa matuman, tabangi in taon mi Ginoo nga makamaoming mupili sa angay namong pilion. Ana unta dili kay mag-agad lang yapon tanang ayuda-ayuda unya giunay lang ta pagluto sa atong kaugalingong mantika kay kanang ilang gigamit pag-ayuda kinurakot na nila gikan sa atong kwarta sa atong mga buhis. Huway manghatag sa ilang personal nga kwarta, ang ihatag nila kasagaran kanang gikan sa atong kwarta diha sa gobyerno nga ilang gikurakot. Maunay kusog kayo manghatag og suborno aron butaran, ayaw na nagbutari. Magpatabang tas Ginoo, enlightened as Lord, nga makakita unta ko di ta ko mabuta sa pagtan-aw sa kamatuoran. Kay daghan kay nato karon gibutaan, gilibog ta. Nya matud pas unang pagbasa, kanang mga taong bangis, kanang mga tao nga nangilad sa mga inosente, kanang mga tao nga nagsigi og hatag og inhustisya sa mga kabos, wag tango na sila sa Ginoo. Magtangon, di ta mo salig diha. Muna ang atong tubag sa Salmo, unsay atong tubag sa Salmo? Ha? Ang Ginoo kusga. Ang Ginoo mao ang akong kahayag ug akong kaluwasan. So, mangayo gitaglamdag sa Ginoo mga igsoon. Pananglitan na itaw mo ingon ninyo, pamalit mog slots para sa simbahan. Unsa man na, makaayo na ninyo o makadaot? Kusga. Kung naay mo ingon ninyo, dawatan ning tag 5,000, tag 10,000 para ni sa sunod nga eleksyon. Makaayo ni ninyo o makadaot? Padir, oy, kinahanglan sa taon ko, ano, padir. Oh, mao na. Tanawa ha, tanawa. Dako kay kalaina, no? Pabaligyaan mog slot, o niya, 500 pesos, SBF DAG, 100 pesos, sitiyo. Ang SBF DAG, para ibayad sa atong contractors nga, karon na ba kunong pizza 11 or pizza 12, fully operative na ng atong kumbinto. Ana, ang elevator ana mo dagandaga na labing dugay December 16 makasakay-sakay na mo sa elevator, pero ang unang mo sakay maoy unang mo testing kundi ba maputol ang kable. Bitaw niya ato man ang ibayad sa atong mga contractors nga doon na sa giatiman nga mga katawhan nila makaayo gid na kanang kita bay mohatag. Ang makaayo kanang kitay mohatag. Mo na ato mong gitagaag opportunity. Kanisang atong slots, kaning CTO para pod ni sa atong pagtukod og mga balay sa atong mga kabus nga pamilya. Unom na kabalay ang atong nahimo last week, ambot karon nga week og pila ka kabuk balay ang
human sa atong mga panday mahibaw na karong Domingo. Mao na hatag mo nay makaayo magsigi gani tagdawat mutuo ta aning mga politicians nga mga korap magsigi tagdawat sigdawat nya hiktan dayon ta aron pabutaron nila makadaot gina nato. Look at what happened now sa atong nasod. Dili ta mga buta, dili ta mga bungol nga dili makakita sa nahitabo ron sa atong palibot ug dili ta mga bungol nga dili makadungog naa sa social media, naa sa mainstream media, naa sa mga istorya unsa na ron kabati sa sitwasyon nato dinhi sa atong nasod. Bunga kini sa atong pagpabuta-buta o pabungol-bungol sa kamatuoran. Sige, lingiay mong tupad. Ang di mo lingi, buta. Ingna, di na kita mo dawat ha? Ingna, di na kita mo dawat. Ingna ha? Ay, nagyog dawat. Basta na gani manghatag o niya, mangayo dayon o ayaw kong kalimti kana ayaw ginagdawata. Naman sa imo ingon, dawata lang na kay ato rasad bitan ng kwarta. Ayaw, maanad na sila. Nya magdahom na sila nga tinuod og niepekto ang ilang gibuhat. Ayaw. Dugay na kayo taan ang kinaiyaha. Dito sa Amerika, matud pas istorya, wala man sa ko ka-experience kay wa man ko mag-drive. Mag-drive gani ka nya naa kay traffic violation. Inig dakop nimo sa pulis mo aksyon gani kag hatag mo samot kadako ang imong kaso. Bisan pag government official ka, nakadungog ko ana asawa man tingali to ni Arnold Schwarzenegger nga nahimong governor sa LA mataw si Arnold unya dunay violation nya ni paila siya diingnan hinuon siya sa pulis. The more you become very careful, asawa day kas gobernador, ikauaw kay na nimo nga mohimo kag traffic violation. Ambo tinuod ba ng istoryahan? Why gisanto nya gadagan mi dito magkidlap-kidlap na kanang tong nagsakay ko sa nag-drive nako from LA to from ito batingin mi ato dapit sa may LA ngadto padong sa Las Vegas. Layo kay na nga bayahe. Yan ay mga highway patrol. Ingnan day kos ga-drive nako. Pader, mao na mga hari sa karsada. Way gisanto ana, way giila ana, bisag government official pa ka. O government official ka, mayon ka ako ang mayor. Ingon, mayor. Mas mo tahod unta kas balaod kay ka may executive. Anaon ka? Haod kay na sila. Pari ko. Pader, sige man kagwali, wa man day kay batasan, undang nala sa imong pagkapari. Anaon na. Pero dinis ato. One way man ni sir, pari rabako. Pader, sorry kay pader, sige. Lahos pader, lahos. Mao na ato dinhi. Nya gipahimuslan sad na nindot ba yan ang kinaiyaha? Compassionate ka. Basta wa lang sad tuyua. Pero gipahimuslan na kining atong pagkamaayong tao, kining atong pagkamaikogon kung naa kay ranggo, pahimuslan na sa mga buangon ang Ginoo maglagot ana. Muna paphao na sila. Hastang ilang mga project mapapha. Di na mahinomduman. No, mapapha Unya ang mo fact check ang Ginoo pinaagi sa nature. Ana, mauna mag-careful ta. Dili ta magsigig pangayo kung dili magsigig panghatag. Kung mangayo man tas Ginoo, dili na para nato kung dili mangayo ta aron ipanghatag sa mga taong dili makapangayo. Ako nagsigi kog pangayo ninyo, hutda na nigpalit atong slot kay kahibaw ko ang mga panday, ang mga pobre nga way balay dili makadiritsog pangayo ninyo. Ako'y magpakauaw, ako'y mubarog pagpangayo niya akong ipahimo sa ilang mga kinahanglan. Mao na, salamat sa namati ang atong SBF DAG as of yesterday niabot ang atong halin og 45,000
307. Salamat ninyong nanghatag, pero naapay 14,693 ka slots nga available, tag 500 pesos per slot. Naasad ni siya 16 slot challenge, tag 8,000 per challenge. 335 na sa ka-challenge ang atong nadawat. So, salamat kay ninyong nagpakabana nini. Nya kanisang atong si TUMM, naghandom ko, nangandoy ko, nga mahurot na unta ning karong simanaha, niabot ng atong halin o 64,826 ka slots, naapay 5,174 na lang gyud ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Nya napatay tukoronon nga balay nga mga 55 ka balay, 6 houses pa ang atong nahimo. Naasad ni siya 61 slot challenge nga tag 6,100, niabot na sa 312 ang atong 61 slot challenge. Naasad tay lugaw para karong Misa de Gallo, 63 ka slots, tag 3,500 per slot. Nakadawat na sa tag siyam, 9 ka slots, 54 na lang ang kuwang. Pakpakan nato ang ato mga slotters. Kaning atong lugaw, mao ning gitawag og feed the hungry. Kay kung magsimbas Misa de Gallo, kaadlawon ba yun hagnaw kay mong tiyan inighuman, labi ng tiyan spari. Na og makakaon og lugaw, you feed the hungry. Unya, ang ato sad nga pagpakigsuod ni Maria, ang atong pista sa atong kaning Immaculate Conception, pagahimoon dili sa December 8 kana igo og Sunday adto na sa December 9. Naasad tay kanang early nga kaning gitawag na to Biblical Rosary, panguluhan na sa PYCC alas 4:45 sa adlawon, ika-Lunes pitsa 9, nya misa alas 6, misa alas 12:15, nya atong high mass kung celebrated mass inig ka alas 6 sa gabi. Nya human ana na gamayng snacks, Advent recollection dayon dinhi sa atong parokya. Tanang parishioners akong gidasig sa pag-anhi naa say pangumpisal para niining Advent season. Wao sa ta ngadto mga kapilya, mag-anad-anad ta nga magpundok diri sa atong simbahan. Muna to mga chapel leaders akong gihangyo manganhita. Nya naasad tay paghalad sa Ginoo sa atong mga kinabuhi karong December. Ato na ning ginahimo for several years kaning ikha, edad ko, halad ko. Nya unsaon man natong imong edad, tagaig financial thanksgiving, financial gratitude ngadto sa Ginoo. Ang akong edad 61 naman ko, pwede ni nako i-times og 10 aron makahatag kog 610 pesos as ikha. Pwede sa nina ko i-times og 100 aron makahatag kog 6,100 as ikha. Pwede sa nina ko i-multiply by 1,000 aron makahatag kog 61,000 as ikha. Asa man kay akong ihatag ana kung kamoy pahukmon. Unsa may akong angay ihatag? 610, 6,100, or 61,000? 61 pesos. O pesos lagi din. I-times lag piso. 61 pesos. Depende na nako. Giunsa nako pagpasalamat ang Ginoo. Kana mo importante. So inautunta, magpakabana ta sa pag-auhag ni Kristo. Giayo niya ang atong mga mata. Gusto niya nga makakita na ang atong kasing-kasing, makadungog na ang atong kasing-kasing sa iyang mga sugo aron tinuod tang mahimong malipayon.